Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. MLA ka Mountain Road constituency uba agigor mirthong ulaong baha ka jingwat song ajok na ka NEC ula de ban pendrong ka system baka scheme kan wan no lenter uba agigor ulaong ru baladalong MLA sa manuru kani ka scheme NEC kani beteng ban wan Henry ka syong pat hautaw MLA ban bodin baha ya kini kikintian uba agigor ula krana ka jingalang play ya ka ying building jo Kalingam Presbyterian College hamau thengkut Shushu ulaong ru baula yo biang sa San Klur ka scheme na ka NEC na ka banta usnem arhajar arpuar arpulay. Nagaling jo nga hakani ka arjar arpuar arpulay ru nila yo beng ya ka sanction ka pa San Klur na ka NEC. Bat kane ka scheme menta kan san ne continue namar ngala de perung apo ka NEC ya kane ka system ka ba ngin sa yo bay man kasnem na taraw kani kaskim nata lada long mano emleru syong stang haka jingbuddin lada buddin kamut kani kaskim inyo bay kena kaleng jonga ngakular tang kawai ba nginya tristom nakaleng jonga lada don kam kano kabayde batka education ngakuloy banwan sakmat bat hoy hakane kapor kapor kumu emleru ngalak jankut Ndrei insa ya pe lada ngidang donbok ban poi sakatong kumut nakaleng jonga nakloi be banyara hakano kapor hakabede bakti education namar lada mangi nginom perkat kamut kane katong katanjungi kan sadin adu nadu mencua adu mentaru nakaleng jonga ngakerpat ya par koi kibaya trailang hakine ki development ki ba per nginya trailang rengkat ya kano kakam kapakong santam hapmo ka Mountain Road konsumsi.